Hiti FM a eu le plaisir d'interviewer Hina Hatitio, artisane de Rimatara, présente au 13e salon Tenoira à Terima'i au parc d'exposition de Mamao, au sujet de sa technique de coloration naturelle des feuilles de pandanus. Mama, te ia pa i tauhi ora i rato i tau e maupai ore, te wea ora te tei me i tōna u. O matou, o Rimatara, o matou prone pe, o prone e matou i raupara. Raupara. Tēnei te wera te raupara tunu, prone e matou, raupara tunu me ua uia. Toroto te reo Rimatara me te tea. Te wera te raupara matie me tunu. Te wera te raupara me tāra ino me te rā. Te raupara matie me tunu ona roto tura. Ia oro atu o toi tunu roto pāni, o reno atra u matie. Hoi anu huru rawe a e to te ura ura. Te ura ura rara wene ai ana ta rupra tāra e tunu tui ha ura ura. Te rupra matia e ore, ta hua ta pura ame ina e tomo, patere, tari ni mahana hama mea, e pipitai tutu e rote tura. Tunu e rote tura te wera te rau i ita, te wera te mai i ita, te wera te pā aito, no te ha ura ura ia. E roto te matie, te wera pua masei, te rau i tā, pā aito, te wera te wharkata. No tera mea tunu oe nene pē mahana te rupura matie, te rupura ura nene ono te o te awe. Te rete upa nei nei. Uro tam hana e amai atara uhai pepe e pōtu. Pepe i e pō. Nāria no oe. Me e te rupura tunu o tino mahana o nei tāra i o e ana. Te rupura matie e te rupura ura me e parairu.